Var ke ankrot or kankrot AC chane ba morata ona mowe gomme ke na pilawa rena le yena Dr. Mokaila we lo robereka la ka kua ke kae Magatle ka magatla ona ka kua ke tsa sa tsa magatle ZBGL family tsine kana molelo ona ka matla ke tsa Dr. Mokaila ga botse re sware ba theletšile eng le khono gore na ke ka lebaka la mathwasantse go thwasisha ke ka lebaka la re bona ba so ba thwasisha go sa tshaleše ba gekolo go ba hlalosetse o thomo ka ba botsa gore wena o na ina go ikakang o le mo o ngakeng a ke boe ke tlishe madume gape go ba ile gona ba tsenang go lenane go la rena gona mo go GLFM nna ke thwasitše ke sa le monnyane ke thwasitše ka 2012 ke thwasitše Tafelkopo ga ngaka Manzini ke mo ke thwasitšeng gona le nna badimo ba ntshwentše ke sa le monnyane ke sa le sekolong ke a tseba ga go bonolo gore ge o le moswa goba o le motho o mogolo o amogele pitšo ye ya badimo ka moka ga rena re gana pele mara feletša re dumetše le nna tsela yeo ya go gana taba tša badimo ke ganne pele go fihlela ebile ke dumetše nnete batho ba bantši ba ipotšiša gore na why gonu jwa le go thwasa bana ba bannyane ene dingaka e ba tše dintšhi kudu tša baswa lebaka ke gore batswadi ba rena ke batho ba ileng gore bongaka goba dilo tše tša setšo ba ile ba di tšhabela kua morago and then gonu jwalo di a boa ka matla di tla godimo ga rena nkore e ba gore jwalo re thomile go boela setšong gobane batho ba bantši ke kgale ba sa kwešiše gore na ga botse bongaka ke eng ba bangwe ba bona o ka ba re bongaka ke boloi goba go o berekiša dihlare o boloi ga go bjalo se nka se botšang batheeletše ke gore bongaka bo gona bongaka bo a bereka nna ge ke bolela ka nna ka re ga 10 years ye ke leng ka yona ka re ga bongaka ke thwasiša bana ba sekolo ke thwasiša batho ba go bereka kore ke thwasiša batho ba bagolo le ba bannyane le nna ke be ke sa dumele gore ngwana wa sekolo a ka thwasa e fela ile ka gana pele ke gopola ngwana wa mathomo ga e tla go ka ga lapa la ka ga mokaila ngwana o la bana le 7 years ile ka gana go mothwasiša ka mogomiša ka re wena ya sekolo ka mo iša dinokeng ka mohlapiša ka mo retša dihlare tša badimo gore badimo ba theoga mare go ile go a feletša go padile ka gapeletša gore ke mothwasiše mare ke mothwasiša a ya sekolong ke kweša gore motho ke ngwana o monnyane ke ngwana wa sekolo ka nako ya sekolo ke mo gapeletša gore a lebelele dibuka tša gage and then nako ya badimo e be e ba nakonyane nnyane fela ka baka la gore e sa le ngwana o monnyane a senka kwešiša ka mo a leng ka gona gobane ngwana o monnyane o swantse gore o tsebe gore go sana le 15 years ye ileng gona godimo ga gage ene le bongaka le dilo tša sekolo kore o ba le dilo tše dintšhi ka gare ga tlhaloganyo ya gage so o swanetse gore ge wena o le ngaka o tsebe gore ngwana o monnyane o bereka jwang ka yena ge ke bolela ka ngwana o monnyane nka bolela ka ngwana o e leng gore o primary and then stage sa bobedi ke ngwana o e leng gore o ka high school wa high school le yena swantse o tsebe gore na o bereka jwang ka yena so ke mo ke re nna badimo se ba mphang sona ke palela ko go se gana ka baka la gore ga se nna ke bona ge bona ba re ke thwasiše bana ba bannyane ba re ke thwasiše kore di-size tše di fapanang ka moka ke palela ko go gana gobane mmereko ga se wa ka kua badimo so o ra gore se ke se dirang ke na le experience ya sona ke mo ke re ke na le 10 years ke le ngaka so ke ithutile dilo tše dintšhi ka mogare ga bongaka so ke dula ke nyaka gore batho ba kwešiše gore na bongaka ke eng ke segaga borena ke ntho e le gore ka segole re itšhabetše and then ba tsebe gore batho ba tlo kgona go fola ka mogare ga bongaka thobe ke nagana gore o e hlalositše ka botlalo because batheeletše le tloga le re le bona o ka re go thaswa mo šitšino ba fešile ya ba bangwe ba re ke tiktok ba reng ba maka gore na ngwana monnyane
ga ge le moamogela go tloa ka mengwaga e mekae dingaka ga re swane nna ngwana wa mathomothomo o ileng gore badimo ba ileng ke fela ke re ba ntestile ka yena goba ba ntikile ka yena o be a na le 7 years so mara gone jwalo ke fela ke ganaganyana ga botse nna ke thoma go thwasiša motho ga ge ile gore o na le 12 years ke mo ile gore le gona ge ke bona re ke a gapeletša ga ke thomi ka go thwasiša ngwana pele ke mo hlapiša ke mo oretše dihlare tša badimo ke palelwe pele gola ke bone gore ke paletšwe ke mo ileng gore then ke swanetše gore ke mo thwasiše then ke swanetše gore ke bitše ba gabo ba bo mmage ke bitše ga ba gabo le ba bo papage and then re dule faste re bontšhana ka ngwana o pele nka mo tsentšha ka re ga thwaso so nka seke ka amogela ngwana senke ke mo alafa pele ke leka go alafa pele ke palelo ba bangwe ba fela ba re mokaile ngwana wa rena sho yena o tshweng ke badimo re kgopela gore o re thushe gore badimo ba re ba ribega ba re gone go ribega na eo ya go ribega badimo ga ke kgone so ka baka la gore ngwana go ka mo ribega wa re o mo ribega badimo go ka lesading go ba re go mo tswalela o ka mo tswalela ruri ere ngwana o kgona go hlakahlakana a hlakane hlogo ka baka la gore o tswaletše badimo ba le ba be ba le mo godimo ga gagwe go a kgona gore ngwana a tšhabele ngakeng ka o swane le ba re go tšhabela komi anke le ba le mathata le na le ngaka tša setšobogetse ngwana ra yena o bone le samuele go roša ge le go roša o mongwe o bele a thwaswa mo go lena na pele ngwana a no tšhabele ke a bona batheletse re tlo le araba ke a le bona le nyaka go mmotšiša wena o le ngaka gape a rena ke tlile mo go wena ba mpontšhe gore ke santse ke lokiše ke wena ya kgonega wa tseba yeo sa botša batswadi a ke ya rabeso e a direga bana ba bannyane ba tšhabela ka thwasong e fela nna ke re ka thwasong ga se komeng ga re tšhabele ngwana o atla a lla ka megogo le wena o le motswadi ngwana o monyane o alla ka megogo gore baba ga ke robale bošego na badimo ba mpoditše gore le sekabe labe la hlaba goba la sobela ke le ka mogae ke swanetše gore ke sepele ke ye ga mokaila ga a fitla ka re ga lapa la ga mokaila ngwana ga a tlile go no bolela nneteng nna nka se morake mare ntwa mathomo ye swantse ke e dire ke swantse gore ke founele batswadi ba gage ke re batswadi nyakelang kenu ngwana wa lena shuena ka moga mokaila and then batswadi ba tle re dule fase re bontšhane ka ngwana wa bona mara ke fela ke kwa batswadi ba fela ba lla ba re gape ngaka e o re ditše ngwana wa rena na re segona na re no kwa ba re ngwana o wetse ka re ga thwaso ene dingaka tšengwa ba re ngwana ga tsene ka re ga thwaso o tsene so ke mo ke re dingaka re ya fapana na ke bolela ka nna ge ngwana a tšhabetse ka re ga thwaso yaka ga ke morake ke mmea fase ka founela batswadi ba gage ka re ngwana wa lena sho ge go kgonega ke sa kgone go khotsa batswadi ke kgona go reporta mošate ke kgona go reporta police station ke re le tsebeng gore ke swere ngwana wa ga mammang ga ke tsebe gore batswadi ba gage ke ba kae ga ke kgone go ba hwetša gore ge molato o etla maphodisa le mošate ba tsebe gore kgoši ya Matebele Dr. Mokaile go na le ngwana wa ga mammang o wa moswereng ka mogare ga lapa la gage ba theletše ba tšeele fe mo tloga ditlhalositše kudu re tla bulela magale ke a e bone fela e panyapanya gomme Dr. Mokaile ge batho ba nyaka go hwetša nomoro ya gago ba e hwetša kae ka gore sa na le yana tlo gagana ka area seswai ke ra gore a le botse nomoro ya gage e ne WhatsApp le tše ka moka ga tsona batheeletše mo le kankera gona ke na le nomoro e tee nomoro ya ka ke 076 542 8600 ke nomoro ya ka ya mogala ke nomoro ya ka ya WhatsApp and then kua go Facebook ke humanega go Dr. Mokaila kgoši ya Matebele o no re Dr. Mokaila kgoši ya Matebele wa lebelela mmereko wa ka mowe and then wa kgona go thušega nna ke ngaka ke bereka ka setšo ba fela ba bang ba makala ba re Mokaila nkane ka kua gaga gore fela re bona mosadi ya gago le yena o bereka ka sekereke yena ke bishopo ke mamosebeletsi ke ra re ba ska re ge ba fitla ka ga Mokaila ba khwetša batho ba babedi ba makala rona jwale kgoši ya Matebele kofe mosadi wa ka kua ga ka Mokaila o bereka ka sekereke nna ke bereka ka sengaka go ra re na le batho ba babedi ka ga Mokaila so go ra le ka re ge ke go botša ga ka ra motho a ka ra tlile mo go wena la kgwetša gore o ka sengaka wa pala le kgona go moiša ka sekereke ya ga sengaka ga pala re moiša ka kerekeng and Mokaila kgona go mo thuša ke mo ke re nna ke bereka ka ditaola Mokaila ke yena berekang ka lefatla a berekang ka dibaebele a berekang ka metsi nna tšewe ke di tseba ke yena nna ke tseba kudu ka bongaka ba theletše ba GL FM gomme mo ka ba hwetša gona mo ra hwetša mafarafahleng gona mowe gomme jwale ka kua gare ga mafarafahleng le ne batho ba bantši ya ke na le batho ba bantši ke ra gore go ne ba mo kere ba ipitša ka di-account tša lena
nna ye wa senke ke gatlana le yona mara ile ka hekiwa ga raga 3 mara ka kgona go e bona ka speed ka ilukisha because go na le batho ba ile gore nete ba no itira Dr. Mokaila ka re ile gore o receive di message phone go makatše batho ba re gape rumetse tšhelete ke ra nna ke tsebe e swana le ntwe le ba re ke online consultation na ba e ampalela yewe ntwe ke dira go nna ke bitsa online guidance gore if motho o nyaka thuso ke kgona gore ke mo fetole because go na le ditoro tše dintši tše ile gore batho ba nyaka go tseba go na le dilo tše ile gore di a ba makatša ke a dumela gore motho wa mphounele and nka se mo patedi for mo fa maele gore ka maele gona ke a fana for free a se consultation in ba ke re ke guidance gore ke kgone go thuša batho ba theletse go merena le ena Dr. Mokaila gona ka mo khoshi ya matabela go tsaka bua magatle o ka mo khotsa ka gona o lela Sepedi go meputišwe ke nyaka go e botšeng go gore jwale ge ile gore ka nnete motho le a mmona gore o ne moya o mogolo ene moyo a le kgone go fokotša ene o khotsa le gore wa mo checka o khotsa mo wena awa nga se gone go mo ke sendao a go na le sendao le se what yeah ge motho a etla a kere go le ngaka o pele o thwasiša motho wa tla o tla go consult le ge yena ka ba tseba gore badimo ba mo rumetse gore a tla thwasa ka ga Mokaila a ka se fitla Mokaila nna ke tlile go thwasa ka mo ba bangwe ba no tla fela no nna ke tlile go di checka ebile a se ka re nna ke nyaka go tseba re ke na le badimo go ba jwa a no tšea ditaola a botswetse ga 3 go ba no re ke nyaka go tseba ka bophelo ba ka o feditše wena go lebelela ditaola tša gago di go bontšhe gore motho o na le badimo ene badimo bo ba leng mo ke badimo ba sekereke ke badimo ba sengaka ene go lebelela gore medimo e ileng mo e mengwe ke medimo ya ka ntle then o swanetse gore wena go o fetša go mo phekole o bona ditaba tše o mo fe ditaola gape ore nko o botšiše gore ke tlile ka mogare ga lapa la ga Mokaila ke nyaka go bona re nanga ka Mokaila le medimo ya gabo ba ka kgona go nthuša na and then nna ke tše ditaola tšele ke di tsholle gape re lebelele gore na badimo ba re badimo ba kgona go dumela gore wa bona o ka mo thuša o mongwe ba re wo o ka se kgone go mo thuša maybe mo išeng ngakeng ya Matsonga goba wo o nyaka go thušiwa ka sekereke then ga a nyaka sekereke ke a tseba re ke swantse gore ke bolelele le Mokaila a kgone go mo thuša ka sekereke ge ile wa sengaka ke a tseba re wo o nyaka nnao le a kgona o neeletšana lena le dingaka le WhatsApp ya lena gore wa ke mofe wa ke nyaka go mofa wo ke nyaka go mofa wo nka se ke ka re go neeletšana go a ka rena wena mangaka o tsebana le ona se sile mo go motho o ka se kgona a ke re mangaka Rastaman mare ga re kgone dilo ka moka a ke re la kwa nna ke a ipolela ke re nna ke kgona tša sengaka tše tša sekereke di kgona ke mosadi wa ka nna ga ke di kgone so o ra re ge ke tseba gore motho o nyaka maybe sengoma hlogo ke gantši sebina ke matebela ga Mahlangu ke a tseba gore ke na le ngaka motho o ke thwaseng le yena a ka mo thuša ka sengoma hlogo ke a mo founela ke re ngaka ke na le molwetse moso o nyaka gore o mo thuše ka sengoma hlogo and then o ka mo phethela and then ke na le o mongwe ile gore yana o thwasiša Sepedi maybe ke fa mohlala Sepedi sa go swana le sa ga Tšiana ke a tseba gore okay ke nka mo romela go mang a kgona go mo thuša ka mokgwa kore di a fapana kore go o le ngaka a wa swanela go ba le mona goba everything o itšeele ka mo wena ka mo dira se wena o se kgona se go palelang and then o fetišetše ba bangwe na go swana le ba fela ba re gona le batho ba le fufunyane ya bona ge re tla le fufunyaneng gona nna ena ke nyaka go bolela maka le fufunyane ke le lekile le ampalela ke nyaka go bolela maka ba go tlakana tlhogo ba ai mara ke kgona ke tseba batho ba ile gore ba ka ba thuša batho ba itlana ke kgona go ba phekola ke re wa bona wena ya gago ye a inyake ka moga Mokaila tše then ke kgona go romela ngaka ye ke e tshepang gore wa bona e tlo go thuša wa kgona go ba gabotse ba theletše ke tswana tše re di kwang gomme se ke la lebala re tlo bula megala be ke nyaka gore re kry-e tlhaloswe gabotse ka baka la gore ba theletše no felele re tshwenya mola jale ba gona le kgone ka setele sa re tshwenya matsekane sa lefuruga sa tele nanne go ba re motho o kry-a lela gona jale ba gona ka mo studiong gomme a ka boletša nomoro tša gagele ka mo WhatsApp-elantša a dira mare le tla mofonela mo lenanego le fedile o ka boletša nomoro tša gore tle re tope ko sha then re bule ba theletše dinomoro tšela ke 076 542 8600 le ka romela melaetša go WhatsApp and then ke tlo kgona go le fetola kua go Facebook le no tsena go Dr. Mokaila kgoši ya Matebele mmere kwa ka moka ko posta Facebook le tlo kgona go bona gore na re bereka jwa ke mo ke re ge le mola Facebook le ska makala le bona tša sekereke di bereka ke Mokaila ke Bishop Mokaila e ne ba ile gore ke fele ke berekiša account ya ka ya Facebook ka ge re le ntwa ite
ba theletše go meshiba le dikole nape e re ke lokishe megala napile go o nyaka go mutšha tše dingwe tše le gore o tshwenya ke ngwana goba bošego ga oro o tshwenya ke ditikološi o gona gomme o nyaka go thekgela motse goba o nyaka go thekela kgwebo o gona nomoro ya ka mo studiong ke 060 60 79 549 060 60 79 549 wa kgona bolela le ena go ba go romela ditletlebo tša gago melaetša gago e o nyaka gore batho se ke ba ekwa mo go WhatsApp ya gagwe kudu ka matla go ba go call ya gagwe ke re nomoro ka mo ke 060 60 79 549 la bolela le ena Dr. Mokaila. Yes. Yeah, na gona re ke tope ko sha gona mo ke re gone go ipsina ke ya ka dilo tšaka. Manu
napile o ya re ka tsena megaleng jwale ba re ngwana rena wa ya wa swa 0606079549 ba tsena page ya Facebook ona gona mo le ya GLFM gomme go ba tsena TikTok ra gona go ipsina le wena go ka matla re tle re ipsine ka ona mmino wa setlo re na le Dr. Mokaila ona ka mo lena ba go tshenya ke badimo ka moka ga tsona motho ketse o gona go tshenya ke badimo a shitse a go dila le mmereko nga sero position e golo o shiba re tla ba topa wa gona motho a tshenya ke badimo a shitse a na le bo ma 60 years ye batho sontse ba itsebe ko gore motho ga a belegwa o belegwa a hunne diatla matsogo o ka re ke di face o ra gore motho ga a belegwa o belegwa le dimpho goba mpho ya gagwe motho badimo ga ba msware mohlemo ba re ana le mengwa o belegwa ana le badimo ya motho o belegwa ana le badimo so ke mo ke reng ka ske kara ba go swara o na le 60 years o belegwa o na le badimo ba kane ba thomile go tswelela wena o na le 60 ka baka la gore boloi bo gona o kgona gore o na le badimo batho ba go bone gore wena o na le badimo and then ba go tswalele o ba tswalele dilo tša gago and then o thome go gakanega o re gola o lo mogolo o makale o badimo ba le ba thoma go tswelele goba maybe go ka tsamawa go gongwe ba go hlapisha ba wa phetha ditaelo wena marobo o sa tsebe go phethela ditaelo tša gore medimo ya gagwe kgone go tla wena cause go na le batho ba ile gore bošego ge ba robetse ba lora o ba bona dilo tša badimo mara ge ba tsoga ba lebala kore ke yona nako e ge badimo ba fetša go bolela le bona same time ge ba tsoga ba lebala ke mathata ile gore batho ba bantši ba lla ka ona gore go tšea matebele gape nna go lora gona re a lora medimo ya borena e bolela le rena ena ga botsebotse mara ge re tsoga re lebala ditaba tšela badimo ba re bontšitšeng tšona ke mo ke re go o le motho o swanetše gore o tsebe gore o swantse o tlhokomele bophelo ba gago jwang o swanetše gore o tsebe gore mmele o a thekgiwa motse wa thekgiwa koloi ya thekgiwa le go ntjwa le bana ba ngwala dihlahlobo swantse o tsebe gore pele bana ba gago ba ya go ngwala o bane o ba hlapišitše and then ba thekgilwe mebelo ya bona ge e thoma e re January sekolong bana ge ba fetša go ba fa dibuka ge ba fetša go dikhabara o swanetše gore o di ise ba profiteng go ba mangakeng le tšona di berekwe gobane bana ba bantši ba timelelwa ke dibuka ka nako e go na le bana ba bantši ba ile gore ba baja ba bangwe ba re a re bone ba bangwe ba dukuluga dilo tša bona tša sekolo ga di sepele ga botse ka baka la gore batswadi a senke ba ba hlapiša pele ba ya go ngwala di-exam tša bona a senke ba thekga dibuka tša bona ke mo le bona bana ba bantši gantši ba re sekolong ba wa ene kudu ba wa ka yona nako ya di-exam ke mo bana ba bantši ba ba jwang gona ba theletše ke na le ena Dr. Mokaila ka mo studiong gomme o ka romela di-question ke a bona ba bantši ba rometše ka di-whatsapp mo go nna gona moretlo di araba kudu ka matla gomme re live on Facebook mo GLFM ke na le jale mpotše mo Dr. Mokaila mostly ngwageng e ya go nufatše ge šetše re bolela re bona ka re ba re lena dingaka le ba busy ge batho ba boela magweng o ne bohlatse ke nnete tabewe ba re ba tšea mefago ke ba re wa tsena mo ke nnete eo ga se maaka ke nnete a kere kua re yang re gahlana le batho ba go fapafapana ba bantši so o swanetše gore o ye kua o lokile gore makgowa nke a re ga go bona a go bone jwale ka motho cause motho o kgona go botša re wa tsa Mokaila ke a sokola kua mmereko ke ne bone o ka re batho ga ba nrate sale ke bereka ke na le 10 years ke bereka kua mara salary ya ka e oketšege makgowa ge ke re ke bolela le ona a lwa jwale go o le motho go o tseba re wa bereka o swantse gore o hlape mara o hlape ka dihlare tša mahlatse gore o be le seriti go o bolela le wena nko o kwagale and then o tsebe gore go na le nako e le gore hlapa ka dihlare tša meleko tša go tsoša meleko ye ile mo godimo ga gago cause o kere ile gore go o tsoga magetla gago wa bohloko maoto a gago wa bohloko go ya mmerekong ga go sa be le maatla go swana le ka mehleng go ntše o tsoga goba ge o sa thoma mmereko wa gago o phela o lapile kua mmereko le wena o ne o robala gobane re a gatelelana kua mmereko o tsebe gore baka maemo re a lwa mara o sa kgone go bona gore batho ba lwa le wena wa ka sengaka tikološi gona go ba eno ba mmolelo e le gore o no tsena fiction yo tokološi gona wa tseba nna ke no thoma ka gore ka pele ke tlo thwasa nna dilo ka moka ke ithutile ka re ga thwasa goba ka gare ga bongaka ke gopola tšatši le lengwe ke ile mathomo ke ya go thekga motse ke sa le lethwasana ra tsena ka motseng o mongwe and then ge re tsene ka mola mokgekolo wa ka kua re botša re ka kua ka moreng yela re se ka tsena nna ka ipotša gore ke tlile go thwasa ene be ke nyaka go tseba dilo tše ka moka nna ka ipotša re a e kgonagale nna ka kua ke a tsena ka kua ke ile ge ke tsena ka kua ka bona dilo tša go makatša ke buile mogolo wa ka o lebeletše ka saeteng
ka kgona go bona re ya ka nnete boloi bo gona ke gore tokološi gona tokološi ke ntho e leng gore kgona gore ge o robetse o ka re o robetse le motho wa monna goba motho wa mosadi goba go o dutse o lebeletše maybe ka go left o ne bona o ka ba re ka mosaete ka go right o bona something mare go o tšikiša molala ore wa lebelela ga go ne selo ke mo ne bona ka magae go ne bona merite o sa lekwešing tokološi e kgona go lweša batho ka mogalana mara le bana ba motho le dulela go lwa monna o kgona go phelalela ka tšhelete tokološi e kgona go no tšela tšhelete go o se ore tšhelete wa ne bona e sepetse o sa tse gore na e sepetse jwa ke ka mokgo tokološi berekang ka gona mo go leng bose yona e fitla ka go senya ke mo bona batho ba basadi go ba dikgarebe ge ba le mmeleng nako ngwe ne bona ba phumile ba sa tse gore na molato ke yona tokološi ke madi a ditšhile gore ba nyaka go thušiwa batho ba basong re motheletše o rometse molaetša gore na tikološi sera se le re ke tikološi go ne sa monna sa mosadi goba go ne le sa gay tokološi or gay tokološi go na le ya monna go na le ya mosadi le tseba ba pele ba re o itse ba jwang go le monna o tshwenya ke tokološi ya mosadi ga ke bolela ka tabeng ya thobalano o tlo bona o robetse le motho wa mosadi ba ka ne kgona go tliša motho wa gago wa kgale ore motho o mongwe wa family ore motho o mongwe le ore wena le yena le a lwa goba motho o mongwe wena o duma o ka ba re ka ba mosadi ya gago goba monna wa gago so go le monna o tlo tshwenya ke tokološi ya mosadi go le mosadi o tshwenya ke tokološi ya monna ba theletše na pele lokiša megala mo ba le ka romela le mo Facebook re ke nana ba le arabile re ka sepolele tše dintši ka baka la rena re tsebe selo ka tikološi ke yena ka mokgwa o dumeleng ka gona mara go nyaka go tseba tše dintši ke tla mo tsara fela o botše tše dintši motheletše o botšiše yena straight mowe mohlomongwe o ka bo tshwenya ke ngwana ka mo gae bana ba wa kua dikolong ga santša ngwale dibuka di a moimela a kgone le go bala ke yona mohlole le gore gona Dr. Mokaila a kgone go thuša morwa goba morwedi yago mathata a solvege ke nnete so bana bao ba ka bontšhi anke ba le bitša kwa dikolong wa bona kua dikolong ba re bitša e fela nto e diragalang kwa sekolo o tsebe gore go na le ditumelo tše di fapaneng ke na ke binne dikolong tše dintšhi kudu re leka go thuša bana ba sekolo e fela dikolo tše dingwe tsona ga di dumele ka baka la ditumelo tša bona gobane ka gare ga sekolo o tsebe gore go na le bana ba ile gore ba thekgilwe ka sengaka go na le bana ba ile gore ba thekgilwe ka sekereke mare na o šia ka mehle le mehle ge re dula ke bolela le mangaka a mangwe ke gore re ka fiwa sebaka le rena gobane ge re bolela ge sekolo se le nageng ya geno o bona bana ba sokola bana ba dula ba lla o kwa bohloko le wena gobane go o le ngaka re rutilwe gore o swanetse gore o thuše batho ba geno pele o ka ya ka ntle so dikolo tše dintšhi di a sokola ka ona meleko ye e leng gona gobane baloi ke batho ba bangwe ba ile gore ba rata go ralokela ka dikolong and ba ralokela kae ba ralokela mo baneng ba bannyane ka baka la gore bana ba bannyane ke bana ba ileng gore ge ba robetse ge ba bona dilo a ba kgone go kwešiša gore ke tša mokhutama ke mo le bonang gantši baloi ba tseneletše kudu bana ba bannyane bana ba sekolo ba ngwana wa gago o kgona go mo tseba ba dihlaba a ba dira tšona sekolo mara thome go makatša o rata tsela ga a sa go kwa go bolela o ne phela tswele ga a sa netaba le dibuka le tsebe gore jwale boloi bo fihlile bjalo ba mo tseneletše ngwana gago ba theletše ke a le bona šibawe mowe batho ba re botšiša monna o wa borena gore na bongaka jo ge motho a e tla sene tšhalete ole wa kgona go thušega ya ke nagana gore monno a botšiša o swantše go ba ntseba lebaka ko gore nna ke nepati gabotse a ke no gore ke ebea ka mokgo nna ke tse re badimo ba ka ke ba mokutlawa bona nna nna batheeletše ke fela ke re ke nepati mara a ke no gore ke ya kwata nna nako ngwe tseba mara ke fela ke bua ke re wa tsa nna badimo ke ka mokgwa ba nyakang ka a ke thome ka nna ke thwasitše ke sene batswadi ke thwasitše ke bommamogolo le bommane ka tšhelete ya bona ya sasa so le matho a sa naka ka moka ino ba ditšhuana bana ba tla ntshwarela bana ba ka go bolela so mare ke pela ke ba botsa ke raima why nna badimo ba no romelela ka ditšhuana batho ba ile gore ga ba ne batswadi ga ba na tšhelete ka moka ga bona bana ba theeletša ke le botse nna ka ga Mokaila gona lethasane la ka la ga ba le double cap goba o ile gore ga gabo ke bahumi so a ke tsebe gore go diragalang ka nna re leba motheletše ra leba gona ke yena Dr. Mokaila re na le yena gona mo o tloga bontšha taba e kgolo motheletše o re ke yena deleki degile ra leboga kudu ka matla ene go jonile mo TikTok le ba bantši ba ke ba bona tšhe ba ba namelela e bontše o re can you please Rasta ask the man if it's possible go thwasa
the family monna le mosadi na ya kgonega ya kgonega Black Lira join us thanks for Black Lira ra bona lo wena or does it happen obviously or nga tswela pele or can the family be all tossers ke nnete ya kgonagala taba eo nna I think last year ka bo December ke goroshitse motho le mmage ke be ke tshwasisha motho le ngwana wa gage ene ya kgonaga gore ka re ga lapa le be dingaka ka moka ga lela ya kgonagala ntho ke ba bantši wa tseba tse dingwe o fela o ka re o ka kgethela le nna ke na le bana mare ka le site leng ke nfela ke re wa tseba badimo ge ba topa gore ba ka fela ba topa ngwana wa ka wa moshimanyana ba ke re o wa ka wa ngwanyana so ya kgonega batho ba kgona go thwasa ile bana ba motho ka maybe ngakeng e tee that's why ke re nna last year ke be ke gorosha mathwasana a mabedi ka tšetlile o ile motho le mmage ba be ba thwasa ka ga mokai can you please repeat the number for the guy please a be soft the number tšela di re 076 542 8600 076 542 8600 and then Facebook page yela ke Dr. Mokaila Khoshi ya Matebele DR Mokaila Khoshi ya Matebele ba theletši ba bang ba ka nyaka go tseba re why ke re ke nna Khoshi ya Matebele a ke wa botšiša ka mowe Potchefstroom wa botšiša or ka tafel kop ya khaleše rena le wena mowe motšiše thanks for joining us re bone potšišo ya gagwe gona mo show ka re ba ngwala gona mo ba re Dr. Mokaila I know him from Alexander Wila Alexander awa ke kwa ka ro tswa Tafelkop ya o tswa Tafelkop ya Tafelkop ke monna ke thwasitse bona Alexander o re yana o tswa Alexander o tswa yes Tafelkop ko she ya mkhwa bontshanga go Tafelkop thwasitse Tafelkop I'm proud of the man live mo TikTok ba tell ka magala re ba lela ka tswa one ba ile re mola ba tsebe Sepedi ga botse we have Dr. Mokaila here on the studio mo le ba go ndlama thanks for joining us we love you guys but keep on building the culture rasta with Dr. Mokaila ya ke a le aswana le gone go ibya ke le wena gore ke nna mokwakwaila mo TikTok ba re a re tsena ka TikTok le ka tsena mo moyeng wa GLFM go merara ba le TikTok go ntwa tse ba tsena tlogelanang tšaba di go tswa ka kua mabologolo o re wa leboga o re botša Dr. Mokaila re mametse a re ke a leboga mo TikTok gape so Dr. Mokaila yes o ko re botše mo batho ba kgona gore ba santse ba nyalane ta ba gone tša gone se ke tša sepela ga botse ba re o santse a thwase go ya ka segae le ka se kgone go monyala ke nnete a ke thome so batho ba kgona gore ile monna le mosadi ba dulele go lwa go checka dipheko wa khwetse le gore batho ba bana le badimo ka moka ga bona so o gopole gore go dula o elwa le mosadi ga gone gore mosadi o ka monyala goba go dula o elwa le monna ga gone gore monna wa ka monyala ene badimo ba kgona go tsena ka gare motho wa moya kudu ke motho mo go phela fela pelo ene ebile o sa a ke no fa mosadi o kere ebile a sa dumele gore monna ka mogoma monna le ena o khwetse gore na kongwe a sa dume go goma monna mosadi wa ga tsama go thwasa ke badimo bao engwe ke nyaka go e bolela gore theletse sho tsene ka mo re kena kone madiba wa leboga ntate Rastaman o bontšha gore na tabe ya gore batho ba sepela ba sa apara dieta batho ba tshwenya ke maoto go ba eno ba ena a senya go apara dieta ke badimo badimo go ne gore o ba phethele gore go ba jwa bolwetse ba badimo o tlo sokodisha ke maoto magetla a dula le bohloko o tlo fela pelo wa nphela o bona o ka ba re batho ba go rate o apere diteki o a swa ka mofase ga maoto gane gore o apara diphathaphatha or go tsama ka loto wa tuka o le ga botse jwalo re na bo Dr. Mokaila nna ke fela ke re ke fodile cause batho ba makala gore wa ngaka wena o apara dipheta ya go fodile a go sa le bohlokwa re o apara dipheta mara dieteng hai ga botse mo dieteng gona go no pala re no di gapeletšwa bona le go njwa le ke ka mosudi ke apere dieta ke fela pelo ya go hlobola ke swa gore wa bona mo maotong gona go apala ka baka la gore nna weekend ngwe le ngwe ke tlwaetse go bina so jwalo e go la senge ke no bina nkore jwalo maoto a makala rena khane ga botse go diragala ntho di ke wa tsena gona mo wa bontšha rena ke tla le translate ka Sepedi a kere
motheletsi re tla re leboga kudu mo ra o leboga mo TikTok o re hlo ka re taba ya gore go ka re o re wa consulta o ngaka ja se ke translate ka se ya shiba wa tsena ka monnono ra leboga ka mo tsene le wena o re hlo ka re go ya o consulta go fitla go ngaka ngoleng ino re o ka re ka o thwasisha o swanetse go re o thwase e ka ba ile a lebele ditaba tša tšhalete let me se o pakile kolo ya go tura ka kwa ntle ba angel roma bana re go tšhe go re sepela ka eng na o kwele polelo ya ka ile gore nna ke wa kwa ke beile ka mo gare a ke tsebe gore ke tla re ke patina ka gore nna ke thwasisha dithuana fela mohumi a senke since ba nna ke na le mathatsana a close to 100 le mohumi ga ana batho ba ke ba thwasitše mara le mohumi ga a gona mo so ke mo ke reng o re ga itla e leng khushiswa itla anke a tloga kwa le selamo tša ka taba gore santse o thwase a ke nagane gore o ka botša motho gore o na le badimo a sene le badimo o le gopola gore re lebelela ditaola re lebelela ditaola so nna ke bona ka ditaola nka seke ka re o na le badimo ba se gona and nna ke motho o mongwe ge ka baka la gore ke na le mathwasana ke swanetse gore pele ke go bontšha gore dipheko di re o na le badimo nna le wena re a bolela ge ke fetša go bolela ke bitša lethwasana la tla la hlatsela taba tše ke beng ke di bolela a le bareki nne a ke re nna ke na le wena ka mosejeri re a bolela go la re bolela nna ga mokaila ke bitse motho ka lebitso ke no re hey nampile wa tlileng ke re dipheko tše ge di le so le so di ra go reng and then yena re thokotsa baba dipheko tše di ge di le so di ra gore monno ke motho wa badimo goba monno o na le mathata go no ra gore a ye go phasa fela dilo tša ge di tla loka goba dipheko tše di no ra gore motho o no nyaka go išono ke ngwe mohlapiše fela ntle le sehlare ka metsi fela dilo tša ge di tlo loka before na le wena re finaliza ba theletse re na le Dr. Mokaile ka mo ke a leboga kudu tloga tsene ka bontši ke a leboga kudu go mmele ka moloba kgomo ke a ba bona le ba kgomo news ba tsene gona mo re a leboga kudu go ra le boletši kudu ka matla ba re Dr. Mokaile a re fe dinomoro a re nyako bolela tše dintši o re o re na dingaka di kgona go khipa sephiri sa motho yo ntwa mathomo ke sephiri go ba ngaka o swantse go ba le sephiri ditaba tša ka gare ga consultation room di felela ka moo ke fela ke botša batho ke re nna ge nka gahlana le wena maybe mall of the north or main lane ge ile gore o ile wa tla ka sejering ya ke nna le wena a re tsebana le go ka re mokaila ke nna o labe ke tlile go wena maabane nna ke go tsebe goba go ka tla wa re buletše so nna ke sa gopola selo nna taba tšaka di felela ka sejering a re botšhengwe šeo gona mo go memtheletši ke ene ke a bona o tla go founela sho ke a bo wa mpontšha gore ke mo romele dinomoro o tla go founela Dr. Mokaila title e ya bongaka e hwetša ke ge motho a diregile jwang go na le ngaka go na le Dr. Mokaila ore ke ka Sepedi ka sekgowa a ke re a thwasa ra ba dingaka and then go ntšwa le bongaka bo ka baka la re botsene ke mmušo goba ke re ke molao kudu o gapeletša gore go o fetša go thwasa o ye sekolong a ke fe nna mohlala nna ke ile go fetša go thwasa ka ya sekolo sa mohlabohlangene School of African Medicine ka tsena sekolo ka ithuta kudu ka taba tše tša dihlare and then ka fetša ka fiwa professorship ka fiwa doctorate that is why ba mpitša Dr. Mokaila ka baka la gore nna ke tsene sekolo ke ile go fetša ka re ga bongaka ka ya sekolo gore ke kgone go ba le dipampiri because go le ngaka o swanetše go ba le referral letter o be le ge motho a tlile o kgone go mo fa lengwalo o be le practice number so go ntšwa le gore lokiša ditaba tša gore le rena re le dingaka re tle re kgone go hwetša re be le dilo tšele tša di-medical o ra re ba le bana le medical le bona ba kgone go tla go consulta go rena ba theletšišiwo le mokwele Dr. Mokaila gore re ka mantša o mongwe ka setšo le encourage gore batho ba tsene sekolo ya go le ngaka swantse that is why ke re nna le ge ke thwasiša bana ba sekolo bana ba ka ba tseba gore swantse ba ye sekolo a ke thwasiše motho o e leng gore a kwane le sekolo ba theletše re na le ena mo ba re boeletša dinomoro tša lena doctor dinumber tšela tšaka ke 076 542 8600 and then Facebook nna ke phela ke le gona every day and then the weekend ke duma o ka re batho ba ka mphounela ka baka la gore ke motho o mongwe le gore ke phela ke goroša ka Sontaga ke tlo ba ke bina mola o ka re ke mmakotsi so o ka kgona invite GLFM e tle e cover ba re tle re kwa setšo sewe ge ntše le mokibelo ke nano re tlo ba ile ka Sunday I think na le bona sentse re be le appointment ba tle go na le mo ile re tlo ba nyaka gona
yeah then ba kgone o tla cause ye ke ya Sunday e tlo ba ihlakane motho o ke tlo bang ke mogorosha ka mo makotsi ka mo o tlo ba o ba thwasa skereke le sengaka so ba thusha ke bishop mokaila ka skereke nna ke tlo mo thusha ka sengaka o ra in the morning o tlo tla bishop mokaila a mo tsentšhetša modimo wa gagwe wa skereke ka 1 o'clock o tlo tsena nna kgoši ya Matebele ka be ke tlo tsena ka sengaka so go ra re motho o kgona gore ka feditše sengaka a kgone go bona motho o teng o bona o le ka skereke a ba tla mmona gape le ka moseng le ka sengaka yes go a kgonagana ba thaletše ba GLFM ke a bona le romela molaetša mo TikTok ke a bona show ya fofa e tloga e fofa kudu mo Facebook re a bona molaetša re tlo e bula le ena molaetša lena gona mo re na le ena Dr. Mokaila tswa gona ka mo gomme o bereka matšatšing a mafiši ba motho wa commenta mo re mokwe wa commenta gona le bereka matšatši a mafi go ba le no bereka matšatši a lena kaofela nna ke bereka every day ke mo ke re ka di-weekend ke mo ileng gore ba ka mphounela pele cause di-weekend ke bereka from in the morning until 12 and then after 12 ke ya dikošeng ngwaga o nka no re ke šogofaditšwe kudu ke gorosha every weekend Saturday Sunday kore ke tlo ba ke gorosha weekend tše ka moka ga tsona until the 7 January ka be ke swere program o be ke tla lebalela yona gore ke ya kae but ke tlo dula ke update mo Facebookung ya ka le batho ba ka Bogom isgale ke tlo le fihlela ka mo kopane le gona ke etla ba ra le wa ka stay kral ke mpase tlhesa le ge nako ka re ke gona ke tsena mara ke ya ka gore ke Mokaila ka mo ke be ke kgopela gore na ga ne tlhare sa gore ke be le tšhalete na la go tlapishe Tekral tla go tlhapiše ka tša mahlatse ke go išeno ke re bone gore go tla diragalang e tla go tlhape ka tša mahlatse ba keep up the good work Rastaman monno re a mo shorta a ke tse gore na o ka tla wa tla arrange le ena ga botseana kudu ke re no ba tšere le kwele ke a leboga ba re ngaka malatši gore tšhabile mo are sure chabile mara go tshwenye re a kwishisha ba swere ke mabaka ka malatši amen o ra re ba re bone gore be re le go tee ba bona mo yes fo mongwe wa commenta bona mo TikTok sho lena askera motšelasa re mo arabe amen skera re tswele pele re tlo go araba kgaitšedi yaka a re tsene mo go putšeng o shi gape ba e rometše mo TikTok mara ke be ke nyaka gore ke arabe o pele re bone gore direlwa ba re reng ba le berekela mo kae ga botse nna ke berekela magatle ka moraga agriculture or ka moraga police station go o tswelela moletlane ge o fihla agriculture o tlo bona boto e kgole ngwadile gore Dr. Mokaila kgoši ya Matebele wa tsena ka yona ke mo tlong kereya go o tswelela site ya mehlareng gore ke Marble Hall o tlo go after mmušara wa ga Matlatle o ba after Sepedi hospital o tlo bona boto e ngwadile re Dr. Mokaila kgoši ya Matebele and then ke mo ke leng gona Rastaman o botsa le muntu guthi can you ask the guy that o kgona go thekga motse le ge outside Limpopo nna ke sepela South Africa ka moka ga yona gohle mo ke a fitla mara nka se kgone go tla go wena o senke o etla go nna cause a ke tsebe gore mo ke tlang ke tla go dira o tla go nna ka khora re checka motse wa gago gore na o nyaka dipheko tša mohuta mang a ke kgone go checka o le kgole ke nyaka o tla ka sejering yaka and then ke kgone go lebele ra leboga Snooper ra leboga Nthato ra leboga Raboroko ba le romela melaetša go ndwa tše ra le Khwatsi le yena o tsene gona moram leboga gona ka mo ra leboga Valencia kudu ka matla ra leboga mo le tsene mowe o mongwe